جنة الدنيا براوى لا نبادلها بجاوى بلدة طابت نقاوى جنة الدنيا براوى ماؤها عذاب ماء أمطرت غيثا نقا وجمال وبهاء دونكم دنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم كركا قناة يينو يميني ميديا. أنا إيني قناة مباركة، قناة أناشيد إسلامية إلى سلك كوايو إنحكوزا صفة زمتمويت محمد صلى الله عليه وسلم. إن مصيفة مجيد سبحانه وتعالى متم محمد صلى الله عليه وسلم. إن حسيفة كل أخلاقي نجيمة، كل تبيع صورة، كل أخلاقيات ذات إسلامه. نأيون ديو النشيد الإسلامي. النشيد الإسلامي وسلوك كوايو إنايو ثناء لله سبحانه وتعالى. إن مصيفة متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. إن حسيفة كل تبيع نجيمة، كرموا جيراني، كرموا منا يتيمة، كرموا موك أرملة، نا تلوانتو همة ككواو ونحشي كمانا نديني يا مجيد سبحانه وتعالى. نا النشيد الإسلامي نشينتو شوالكو قديم قديم قديم، بل حتى زمن زمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقتا وشوكو مسكتين وصحابة ومتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشيسيما مناو نا وشريتا أناشيد كما إزي. وقتا وشتومبو الخندق وشريتا أناشيدي كما إزي na iwaliko ni zintu zahatirana himma ma baina yao na ziresela anashid mbele za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takiza na mtume sallallahu alaihi wasallam, bal tishajjiisha zintu kama izi. Aham shay karka nashid an-nashid al-islami kakwa tayimo chintu kharifo shar'a ya mujir subhanahu wa ta'ala, kama htandanoa, kama kubigiranoa mifumo, kama zintu mape kama hizo. Lakini ikiwa nashid inamkumbusho binadamu mujitu, inamkumbusho binadamu mtume wa mujir subhanahu wa ta'ala, inakumbusho watu akhlaqiyat jamila, ni chintu chisura na shfaramila, bal ni sunna karka sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Waqta masahaba washtumbo khandaq dirkamana nao mtume sallallahu alayhi wasallam, wala wilile karka siku kama hiyo walikuwa ni siku ya bardi shadidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam waqtai wa baino wa ofete mtume sallallahu alayhi wasallam chuambira, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Maisha masura ni maisha kesho ya siku akhiratu. Taku maisha masura hapa duniani, maisha masura ni kesho siku ya kiyama na siku ya akhira. Moja waghfir lil ansari au wanafanya kazi katika ndira ya mujir subhanahu wa ta'ala, na waghfir lil almuhajirina wanafanya kazi ya mujir subhanahu wa ta'ala, na au hali wao wanampenda mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wachimwambia mtume, nahnu alladhina bay'u muhammada, nahnu alladhina bay'u muhammada, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. دسي واتو تنبيعين متوم محمد صلى الله عليه وسلم هاتشرودي نما أنا كرك جهادي. سكويو سيدتنا عائشة وفيلي جارية وفيلي كركنون باي ونكيمبا رانيك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه شينجيرا شونا أوا ونكيمبا كركنون باي متوم محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق شوانبير مزامير الشيطاني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمارز الشيطاني. وعائشة تذكر كانوا بامتوم صلى الله عليه وسلم شيشلاشتنا أبو بكر الصديق توم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرحمة المهداة. تملوين سيدتنا عائشة تمنبير أبو بكر، إن لكل قوم عيدا كل قوم إنه عيدي وهذا عيدنا. نئين ديو عيدي tukuriboa muislamu kwa nafurahika, tukuriboa muislamu kwa nafurahika ka aswat jamila, aswat zinamridhisha mujir subhanahu wa ta'ala. Tamu nranike matando, tamu nranike chintu chiwovu, tamu nranike chintu honro shahwa ya binadamu, lakini ni sifa wa binadamu, ni sifa wa mtume, ni sifa wa masahaba, ni sifa wa watu wema. Mtu namsifa mamaye, namsifa wawaye na kwa sifa wanawe.
stashika kuwa iyo hizoa katika dini ya Mwenyezi Subhanahu. Aisha tiro katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam shishilashitana Abu Bakr as-Siddiq Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam arrahmatul muhdah chimlawina sayyidatna Aisha chimambira Abu Bakr inna likulli qaumin 'ida kila qaumu ina 'idi wa hadha 'iduna na hii ndio idi yetu. Idi yetu tukuriboa muislamu kwa nafurahika, tukuriboa muislamu kwa nafurahika ka aswat jamila, aswat zinamridhisha Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Tamu ndanike matando, tamu ndanike chintu chiwovu, tamu ndanike chintu hondro shahwa ya binadamu, lakini ni sifa wa binadamu, ni sifa wa mtume, ni sifa wa masahaba, ni sifa wa watu wema. Mtu namsifa mamaye, namsifa wawaye na kwa sifa wanawe. Stashika kwa iyo hizoa katika dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Na dini yetu ni dinun samh isihile kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam kakwaye chifanya pamoja na masahabae waqtao washfanyo tallahi laula Allahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Mtume sallallahu alayhi wasallam waliko hadhiri nao, waliko Mtume sallallahu alayhi wasallam wanatakuwa reba masahabae, wanatakuwa taadisha, wanatakuwa kuambia hii sio jisi, hii ni jisi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam qalbi waliko wasi'i. Ama anashidi hizo ni anashidi zishikamano na alat muzikia izjinkuru humtiro binadamu shahwa ama humtiro binadamu karka kakwaina kulawa karka andira wengine khambira hata hizo zihaba anashidi hizo ntamu muzika ndanike wanakiza na hiyo sio karka hadi na urongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khambira weka sa Qur'ani nahkasa na nashida tahkasa taku itakun rebo katika dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ni ad-dinu samh. Ad-dinu samh watu wote washikiliza watu wote wamupenda kasai wamupenda kasai fa Qur'ani kasani hadithi kasani na anashidi mtazimo mukhalafa ndanike haidibika kwa nahkasoa. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Marhaban bikum karka mini media نحترجك وأنك نرى إن شاء الله تعالى دنيا وأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.